nagtiksiring na Vice Mayor sa Santa Margarita, Honorable Solsogon, Sol Perez Figueroa. This is Barangay Solsogon, Santa Margarita, Western Samar, Fiesta 2025. Waray TV. Wala po sa Barangay Solsogon na saya sa KURATSA, Anadon Barangay Captain Honorable Ito Antonke, ang ipapatisa sa nagtiksiring na Vice Mayor Honorable Solsogon Uraya. Salamat Barangay Captain Honorable Brgy at sugat na sa Hispanis ang nagtiksiring na Vice Mayor sa Santa Margarita, Honorable Solsogon Sol de Luraya.